adetonde ekoso ana se bi mpokura edwedie yade ekoso omo bie omo shops nso etesen tane mani nyina no yade a ekoso akwatia eye biaye bia eba se bia edwedie a no kwasemnie omo no ne omo ya ade pa wo ho eye kuayo na afensu no eye efem agudie hutuo na apart from ni nyina mu no bibia ekoso wano ewo mu se ne to wo mu ewo KODIE mu anu sei no mebedu ha na mehu ni se yenka yetiefo yawo na wotwe botumi ntem kwamponi a o man Ghana bridge kase bebo yen sene na ewie mu nyina ye no se bi pepepe na ekoso ewo eye akwatia anu sei menim se ebi nso kra ebia wokyena no ewie beyi ni tidia ene ebia ebre ene nkrabia ene ebesifa akyere ma me ye wakwatia die na yedi nkomo edi afa eye abato a twedi ampo nyankopon bata ye dom totrobo nso obo soro ne asase kan ye ho a adefa bi chinyanya eba suyi yenko eho abakosemu kakra eye afi apema hankron edi okru mienu ena abato ho nsem ema no homne so ewo Ghana ha no miseyi akwati abato mpeso so enso etimi nya akwanya edi wo mo ho ehyemu ebie sabre no na eye yewura Gilbert Kwesi Agyeiwaa wono agina ye edema NDC amanyokuo no sabre kromu ampo no na MPP amanyokuo no aka asubia akiremu se enya ade a omde omo ebehye eye sabre no abatuo mu enu nti womo ma akwanya ema NDC tiginani a wogina ye no okọ ono post enu nti eno so ho ensem eba besi ho no mo eye 1996 nso NDC ni ogina ye Alhaji Mohammed Sian wono ena okogina ye woni eye MPP ni ogina ye Dr. Kwame Chei Bafo nam so MPP ni no edi nkunim ehun so abakosem ewo ho sabri mpokura no na NDC amanyokuo no eye Yewura Rollins wono ena chese na ogina ye edema eye NDC amanyokuo no mamu ni nyina mefa ne se owini ye na yakọ 2000 nso a Yewura Kingston Akumin Kisi wono ena ogina ye edema MPP amanyokuo no eno nso ni ogina dema NDC amanyokuo no eye Alhaji YA Amankwa wono ena one no etigina ye wi akire mpokura no Yewura a ogina edema NDC amanyokuo no Alhaji Amankwa edi nkunim yakọ 2004 enam so akanse ni bio sama no homne so ema Baba Jama Mohammed Ahmed wono ebeti gina ya woni Yewura Kisi ekọ eye akanse nu ebenam so ema eye nkunumudie ekọ edema eye MPP Yewura Kisi ema Baba Jama wodi ncho esan so ko bio 2008 namso ema Yewura Baba Jama Mohammed Ahmed obomodin ekọ akanse ni bio ema wodi nkunim ewo eye Yewura Kofi Asare so a otigina ye ewo MPP amanyokuo no emu yehye 2012 ehonomo ena Baba Jama sanso contest bio a woni Yewura Kofi Asare kro ye wogina ma MPP amanyokuo no enso ekotigina ye a ewie akire no enam so ema Baba Jama edi nkunim bio ewo akwatia abato mpeso so ewo 2012 yeko eye 2016 a ehonum ena oba wotigina ye edema MPP amanyokuo no ye maame Mercy Edu Jensi na hotedin a ubepie mu akwatia se edinim no eye amasei wono ene Baba Jama anekọ akansie mewi eche 2016 ebeto odwampo kire se eye maame amasei woye obi a hairdresser adwuma ana woyo enu nti enam so ema timamufo a ewa ha etitiriw womo yansa no adwuma ene womo a makwadade ewo eye hairdresser adwuma kuomu no no kwasem nie omunyina tija maame yachi ema enkunumdie ekọ edema oba no ema Baba Jama edi ncho ewo akwatia by election mesuzu se eno aka ho bie ena Baba Jama oretaye se obetie gina ewo eye akwatia abato empesoa esom 2020
enu enam so ema yewra Henry Yiadom Boakye ogina ho edema NDC amanyukuo no wono nso ebo moden eni yewra NS Yaukumi ene se betwedi amponyankopon aton sade afrani won kan se asefo hui wono ene no anekọ eye akokansie ema ewie ekire wodi inkunim ewo yewra NS Yaukumi eso na 2024 abatu echa mu ko yeyi ana nam so ema yewra NS Yaukumi esanso ba bio na obedi inkunim ewo yewra Henry Yiadom Boakye awo gina ye edema NDC amanyukuo no ma abato ni mpokura wie ye 2024 no 2025 fi omutabira asam no edekokko dan eye court ema court ewo Kodie etna asam ni so a asam ni kura yen hye den di wie ye ema nam so a enne yewra NS Yaukumi twedi amponyankopon fa ne kra ensie yie enam so ema watwa ananum ewo nsiedo a make us say enen enam so ama ba election ho ensem ama no homne so ewa ha sene odi kan ni tudwa no enya me nko a ena me ba bepie mu ewa kwatia no sei yeba eye bambo nsem eni sene akwatia huhubua a o maye e de twen wo kyena ne de mini ababa ke betwa so yo medase na yenua bema opon checheku bema ena yete ne nkan efri akwatia no a wode ho amadebo abana abake nso ebetoa so na yenhwesa abake wa homa no so a na ono nso so ede ne de aba na yate enti opon checheku eno no eti sabre de yema abake nso de wo hu ye no wonfa emra abake adepa memo akwa aba o ya anta Akosua wie menim se wugina kwatia Ghana fo nyina etie o sa pepe to see de Ghana nyina abepie mo ewo akwatia abato empesua so enanwumre anta Akosua meda se papa sade menua opon checheku edi kan edi ato etiefo anim no ye nyina ye nim se biche ya eboye na enam so ema onyonyamfo NS Yaukumi eti nananom ensiedo nti ene one mutina sia no na se edachna na by election no eba so na ye bepie mu no ewo akwatia no ansa na ye buawura mu ewo akwatia abato mpesua so no utimi hu se na prosifo one abo pempim be se miensa be se nan eso ansampo na wawura akwatia na wura mu akwatia mu a utimi sa be wura mu ewo buadua sade ekuro no etie no ansa no abesi akwatia bio enti ekuro no eye akwatia buadua akwatia na anta ko wusha bambo mu nsemu a ene enyankopon sa yenka nokre ayere bawe pa enya asem keto sade prosifo ma yenya ne ntie se bampo efo be se 5500 ene ye di pro wo mu a wonum ebegu ha no na ye ba ye nso ye hu se eye asojafo ni bi nso eka ho na asojafo ni de ye hyeda enya wonum nyina edodo ode na so prosi adwumako ni de ye hu se wonum ma yenya ne ntie dada ena ye ba na so ye di ka kopie mu ewo NDC wonum office a eno no ewo akwatia bato empesua so udu hwa ye feye pa nya wo mkalese no nya asem keto a wonum nyina wo mtiti nyina wo bia ehye NDC atade na ye sanso kopie mu ewo MPP wonum office na ehon so sada na anta kwei se bambo pa se bambo ne posi class ne de edoso ha yie pa sa na posi fo no so wo mu doso na ye ba ya ye hyase ene adehye ne bi didi nkomo nkakra ne ebisa se nyankopon ya admu a etena police centers anase police stations ya he na yeto by election was we one ma yenya nantia se 119 police centers anase police stations na yeto esoaba yakopon ya adum a ekena ye by election no electoral areas no 21 electoral areas ye hye ni mu anse wamu a register wamu di wo abato nkrata mu ewo akwatia abato mpesua so a yakopon ya adum a ekena no by election no Sompa FM. 52,328 registered voters are making 52,328
328. Na isi for so amaya nyanense yese wamu free isi atenaya wamu aba ebe hye abato no so ewo police centers mako 119 no. Isi electoral officers no wamu ye 484 electoral officers. Ena nyakopon ya adum eda tena no wamu si ye deploy wamu ama eye police centers mako 119 no womo timi akwakoto aba na anti akwai ye bepie mu ewo akwatia center na nkasa bia ya wono kire ye se ye ba ne se ye to aba ewo akwatia na twogbo beba wonsom beba se sei ehwa ne gina ye hu se womo ede CCTV cameras abobo saa bia ya meka ho asemi aha no centers no onom se eye mako mmienu ene wo saa bia ye ha na one mu kire mu se bibi besi anase ye beto aba wa akwati bia na mense me ho ase besi a this particular center aha na esinti wo mu mpeti ma mensu bia empe bibi asinti wo ma fix cameras baako ehwe bonkum baako ehwe nifa sabre die bibia edida din ewo akwati abato empesua so Sompa FM abake na wo ka bibi se ba bia tore bi etimi se ho de hotspot baby wo ha ye to aba miamia bi wo ho a sakasaka besia na eye ho eti wo be hwana police fo wo ma notice our areas ne down ho ba ko na wo ka ho asem ya na ati akọ me pacho anesa pepe netie no ewo akwatie mu wo firi ha na nche na wadru MPP wonom akache anase wo mo office no ho na ye gina sese ye nti ha na no wo mu kire mu se ya to ababia wa akwatia na bibi besi a this particular center no ahapa ene test nti omo pass mu nti omo fix cameras wa hanom a wonom ede behwe se de be ya bambo ene pepepe ye ene fine etimi adadi ewo by election onyankopon ya adom a edatuna yo na we de ansa na ye be jam kra no obi be say ambience anasa atmosphere mumma ye chamfonyiri kaka bi ekire ye se host say nipa adonso wo ho ye ti se uduru akwati de hotels de baabi a boma se nkrofo kra de wo dan ewrente ne ade wan hwe wonya baabi na se krom ho na obi a ani kire omanfo ko wo mu di wo mu gya wo mu ba chamfonyiri kakra kire ye Anti ako upiemu ewo akwatia eni buadua esan se kuro we ni miedo no kamia esabo me first time maba ha se no enso no ya ntrasa ha ya buadua uhu eni ntrasa ha ya akwatia uhu se ni de enipa wo kuro mu pa na ya ni adihye ni bi didi nkomo a no mu nim se ya nsam trafo de enso utiemu a wo mo se eni a wo mo kura na bra wo mo se police for be 5,000 ni akire eni di omo ba no ehu bo wo mo pa na anta kwei ebenya no kwanso sanse wo hye de bambo no wo mo abobo barriers ewo ekwan ni mu nyina besi buadua akwatia na eni anyasem ketua eni barrier bia no me ha mani nka posifo be 10 eni akire ena wo one barrier no so okọ ha ne ha wo be ya mount barrier ho okọ ha ne ha ena ani ye bi sa wo hyenkani ani ene ne ba ne se entino de bia say na teno so debi ansa na ubesi akwatia nkasa ekwan so se wura akwatia no barrier ye ba akopɛ eno ani de eno ni di kan pa e wo kotia honom no nanso best na watchi mienu nie na wo mo hyase ebobo no nkakran kan se ne barriers ne de adoso pa na prosifo no so omodoso pa enya sam ketua na kom ha ase aha ye di wo sada enti dede bia enso no enipa wo kom pa bemom emu aye di aha ya kolem bibia edida kwan mu antako mujidi se police fo no mu ho bebrebe ninti ana ma obia tadi no ana say yo musuban dada se akwatiafo de omu mpedede omu mpentokwa omu nyayi ana say ujiri se police fo na doso wo kromu woni nti no na sabre ya no gusu aye kasai kromu aye lemsa no antako medase sabi ayi wanu mu ani yayi enkomotwetwe no ekoye ne de wohami a sabi omu di kan kwate se 5,000 and plus so ayi police fo no na eba no eno kra no etimi mu ani pakakra enti no obi a hye ne hunye say
onkonya asam na dachi bi eno so ababadane asam foforo de atwena busia so enti obi anamodi ya ba ya kakra ya nso ya observe ye eno no obi anamodi de okoso na ade akoso de wodina ba bi di ne nkomodin wonhya dance de wo be de bia na ye police car ena bia eye wow etwamko na aside that ne de wonti de bia ba bia ye di police car na so wa ha ene wo mo so ebe boa ye for campaign hu say NPP HD4 NDC HD4 wo mo nyina ne namu a emu ye din ya ha ye din ana say weda no say cool antako mate meda sepa depa abake eno no na ye sentro ni ba ko nso Jeremiah Simpson onu so akwatia sedem di kankan no Sompa 106.5 FM Accra ne ya affiliate stations ahoto no say wo pese wunya live report from akwatia kopim say ye be declare results dia na ene sese wo de wafidie no eto ha na wo sa follow ye ewo ye Facebook page no sa bre wo ba ye di videos ni na egu ho a wo be hwese de ho esitie police for mo ti wo mo kam mu se do mo si gina wo manfo ebusebusa wo mo nsam ni nyina eda ho na wo nso aba ATN Central for ground sankasa ATN the live report ne frequentia ebremo enam nyame yadomo kira ba elections ebekoso no na wo kira nso so eno no pano a 5:30 pepepe na yansan so atenase Jeremiah mema wakwa ba o yeah now matemedas wadawroma ebramo ba mo nam kwan so ba no a be wura kurom no ede na wo nso observe ye fi se Ghana fo nyina etie sompa na ye hunu ene ye ko su twamfonyini ene wankasa report de wodi wani hu ya eda nso efri de abaka hu ye ene de opon checheku no na ye tiefo nso entie bi etie nko yo antiako senia abaka ni opon checheku abo amanium ni sa pepe na tie memo no emra ye wura asamanka se aye ba no ye tra osna se ye ko twanta aso ye bowura akotia kurom ni na wankasa otimi say bibi koso wa ha because so wo hwe tania ekuro ni mu ataidi a bambofo afa krona obo afoforo hu ban ni ade no echeyen say bibi be koso na obowura akotia kuro ni mu a na amanfo so abo mu ye pa for elections no because also quite and proposing na wa ye NDC officer ewo akotia na o share party members ni party executive bia no mo ene takra di komo a obia aye krado for ochina abato le ekaya ye say abato a ebi echepa compared to 2024 dia na o sha nkofo ebi eni di echepa NDC ni NPP candidate omo ejina no so no omo titaifo aye krado na ni for ojama NDC no lawyer Bernard Bebi Ako ono ejama NDC no nya ni say ono no efri takrase na honorable Solomon Asumedu so ono so efri Brebia na sa mia nyina no omo wo akwa say bebi a candidate ni tinu ayo strong good na inkomodie course no Brebia honorable lawyer and honorable Solomon Asumedu NPP candidate ni tinu about 90% of MPP stronghold no and it say to aba dodo na watai ni ewo ho e na aba ta and so enete but ni dia me di beni hu ye no e che me say tena bambofo ewo kro ni mu a amanfo so bebia say di ni me di me ni hu ye no e che me say o cha nyame ya adoma say ye ko ni say ya ade a na about on a very very peaceful pa enti ni tofa bom no akotia constituency no omo ye krado a omo twen na trading problem adepa bi achen na fe omo de omo committee akọ tintin papers no so committee power eno na ebetre ochina se MPP na befa edua no anase NDC na yeto edua no wie ene ye bejamu na makogema home kakra eusanyame yadom ochina adwuma no edoso na emframa bi mo bi bese mompenso bi nware na mompa baabi na evise anopa no 9 de na monam krom a mu komu anonum empa mu pepepa homache 5:30 am ni ahyase frefremo na ye hu sese de
electoral commission can say wo de ballot papers ni nyina akwa koduru no na ya se centers no ebi e kwa wano nti we de ye beja mo na ebrepam no ye san ba makache meda sipi yo mama da pa na oponso ni kata yo hello opon checheku Mami wie makwa koduru asumdwem ye de nyame ase wo nsuso wasema wo de betwa to ama ya ansana makwaje mahome na wachina no na onum mpa mu pepepe na ya chance ne matwetwe nkomo de mawura anopa no nsia kase de bonti etie o medase ade ba ko a ye ba ye ya ba beti eni se ensentwofo a wachina nyame ya adoma ye ba bedi edwuma no apart from say yen afade a biye ye edwuma e de ama yen te say yen ID card eni ni edi adanse say ye edwuma e de ma Sompa no amane bo a ya tene kire se eye electoral commission womo di tumi e de share eye eastern region electoral commission for ensa e wo kwan a omo mfa so a womo enkolieti eye womo accreditation tag empowerment central for ye ba no ya tese ebinum nsa ka omo de nanso omo twen se ekwan betimi aba na ebia wo china no esono identification card and not accreditation a electoral commission for be ma ho kwan wetime wura eye collation center ho eno so ba be bibi e wo ho ba nhwehwemu kakra Sompa ya ye ne kire se ye rabosman na sare dia to de chemu se wo mo di tumi die ni nyina dia ama eye eastern region nanso ekwan be fa so mbetimi ahwe ombedi ho adwuma no eno ho na ebia be ye din e dia ama yen kakra enu nti sanka ebusuafo ni electoral commission for ebetimi a ye nsusu ye ne se anko mo hwe na so mo nim nsentofo dodo a wochena no ye ba bedi edwuma e wakwati anum sei no na anko mo mie kwan sententwo ni betimi ama no ho kwan na wode ni ID card atre na di on betimi ama no ho kwan ama na di ne dwuma anka enu so ya de ebetimi aboa yen kakra yo enti na adesrede be na wode beto abadwafo ehwa bato so wo de beto wo manim electoral commission efa ne amakwa kwakotie ho evise enkran so no aha no mo headquarters wo eti asembe na obeka che electoral commission fa de bukopia okatia no niam bia wo mu de egu akwama wugiri se emmoa ensentrofo me da semame asem tiawani nyina no se wo mu behwe na omabie eye collation center ni mu sene be ya ensentrofo a ye ba ne so no ye betimi ama ho kwan na ye nyina ya kwakofa ye report ne de asom ye tiefo ne ya hwefo enu nti mesre epuemantem mpanifo wo mo hwe eye electoral commission so ene afenso no GJ nkrabata ewo eye eastern region anu sei no menya ne ntia se enkomodie no enam GJ nkrabata wo epuemantem so ena wo mo de ma eye electoral commission wo mantem anu sei na fe mantem electoral commission so afowede e de ama national intanke enu sei na ade na nke electoral commission entimi mbie kwan emman centrofo a ye nyina ye ni di eye abato wo yechi no ye hwe na nka ye ntimi apply be sensel omkoye ade no kokoa mu impo GJ nkrabata wo epuemantem anu no mo cheso mo nya we anto na wo twi etwam ye ansa na mo te intemane be ya ho hare so sanko mo betimi aye extra accreditation tag diamond central for anka nenso yade e betimi aboayen wie obonchecheku ya bedanse woni abake na Jeremiah Simpson sada me kan no mo nkona mframa papa bi mfa mo ho na wachina no pa na mugina mo nanso akopem se ye be declare results no e de ama etiefo ye danse na yen central for opochecheku adepa abake na no achi nso no Jeremiah Simpson ye ti wo nka efi akwati ana na ansa ne beto akase abo no so ne yetufa akwatachiman na tachiman ho ne yatese nkwanhie bi asi ade asi na no hyepa ka bi akotwiafa baabi eni kwanse wotwifa ama ne yete ne se nipa bi kura no epra na so wo mo afrim na de wogina ho no wono ene betimi e de accurate reports watimi e de ama yenti ye hwe na yakwakotie de free tachiman no se de be ya bibia be koso na me ka mo se aha ye Sompa 106.5 FM Accra ema akwatia pa na akwatia pa e de ma wo no akwatia wo benya no na se akwatia ne yegina nti no akwatia na fa ba bia eti bomodi a se wo pe de be koso akwatia ba elections no a wodi wani ebe kire Sompa 106.5 FM ye Facebook page ye YouTube page rubenya ye ananse se wodi woda no eto ha
mane na heya na ye bema accurate reports any information any de be tofom bia pen kura pin kura etofom a enya de be yimaso e de afrimu na ye yimaso tire kama nti se da mekan no ebrepam no ye be kwotachima na ye twani akwotachima na mekan wo se Leicester Ghana Limited our de Yans toothpaste ene ne brush abadwa so no wo mo ebo ankasa na Yans toothpaste ene ne brush obia nim se ye man mu hade wo si egu wonu mu no se wo hye ne yi enye toothpaste bia keke enye brush bia wo ye ya na no na tutuo no Yans toothpaste ne Yans toothbrush no ene ye sin ye wo total care ye wo whitening ye wo herbal eti de open no yi wo de eti obi wa na wudodo mu nyina ye kuro sa wo de Yans toothpaste ene ne brush shoe sia na sa ye kuro no nyina afiri ho obi wa na kaka tokura ba beda wosim bomode an sa wo be yusu herbal no obi wa wo sina ye yero na ye brown o sire kura na afere wuntimi nsire sa Akosua Aboagye eti Yans toothpaste ne brush se wonya sa whitening no a Yans whitening no no ebe se no so atiase wo se matimi pom we de oba wotimi po na we de no oba tuntum waye broni by force dabi ye de wo se ne ebe po wo se no aye green ne brown ne yero no Yans toothpaste white ne be po no na afa po no na aye fita na wotimi asre e wa kokodrum eti se wo kodwa so abusuan nkyemfa Yans toothpaste ye fa na abusuan nkyemfa fi se so by tere wo be use wa ensanda and on the brush ne bristles no so entutu Leicester Ghana Limited dey say wunya kodwa so na unse product bi ya kire ho yas na ye YAZZ na che household no mudie mu ano no eti na enu media de kan fo de ama wo no eye Yans toothpaste and a Yans toothbrush eti akra wo betimi afre 050-161-9588 eye 050-161-9588 and akumase eye 050-1390338 eye 050-1390338 na wona wodemo no na ye de time oba beto yare no so wate e bi se enemrem ye de bra ne ase adagye ewa yare hu eti nyina ye tu so okore a ye se poku ase mayira na se midimafo herbal center no se wuduru ho a wonyira but o yare ne de ebe yira ye de time o to yare no so ye ho adwuma wo pa kire se enya yaresabia ne yaresabia o ayaresabia ne adwuma wo mte ase onyame ne yaresafo ne nso fa nipa mu na ye adwuma eti midimafo herbal center Dr. Tamoda so se brei na no okumase agogo ene o te se nkranfo mu sufre no se nkranfo eti centers bebrebe wa hai moda sufre won se dog bra ni ate se de wusi two stroke ase e wa agogo no asante achema agogo enya samketu o ene yensu ye bakumase agogo no ene government school ni din hwani mu ena dog se mate Dr. Tamoda so tu fa ene obepie no se mame mo sesen e wo pokwase mayra fe wo ba ya yare na ya kronkro no age unipadua boso no na fe awo na e mana wodi awreho ache no wonu kura de opese wo wa news ka wo wi a na wa fe wa ba beda na se na wa de opebia wo de ba beda na se be hwe am wa wu awie eti yare de ye betu ase midimafo herbal center Dr. Tamoda Sunie midimafo herbal center ni eti ye 0244 774282 0244 774282 and 05007272215 05007272215 na makawo say Dr. Tamoda so say onyame ni ultimate healer na so nyame wo spirit nti na asase so wode ama flesh ni nipadua nti oye bibia wo fa nipa so ayaresa wo fa Dr. Tamoda so eti hwe na kira kwan won kran pokwase mayira na wo yare ne nyira na won so watimenya kokodro ye wadwuma ema yare anyi nipadua emoso Electoral Ghana Limited tachi my fue Electoral Ghana Limited e chiachi amu wo mo se ya bamoba asemde ye de asemde babunu is ni titiru tachi mai ni nyina ne se Electoral Ghana Limited ya wo mo ton quality electronics any home appliances no wo mo de Nasco product and afa Samsung ne TCL product ni media product ni nyina aba say your television, air condition, fridge, washing machine, kettle, rice cooker, microwave, blender dia say your electronic appliances en kwadia Electoral Ghana Limited ni wo mo se bunu is ni titiru tachi my fo mo tie tachi my mo tachi man na mo tie sompa
wonim sɛ Sompa Tachiman so de yɛgyina mu ankasa yɛgyina mu Sompa 106.1 sɛ wodu Tachiman ya Sompa yɛ Sompa 106.1 FM ɛwɔ Tachiman eti mu amutie yɛ ɛwɔ Sompa 106.1 FM ne yɛmoma so ate sɛ sɛ mo pa electronic appliances wɔ Tachiman ya ɛnya afɛ na wo sɛ wo kokumase anasa wo konkra wo pɛ dɛn TNT na nka wo de ba no mesrɛw Tachiman hɔ no a yɛbie bi wɔ hɔ eti mi krokasiem o kwan ai mi kokumase akoto TV enemrem obi anu wo fi Tachiman abaka sɛ wo ba kumase abeto TV o ana wo beto fridge atwam Electoral Ghana Limited wo ba be si ni fie ewo mu puna no pɛ ne office pɛ ɛno asesa electronic appliances na gumuti sa microwave na wo pɛ o abaya dwuma yeni yese ya transport ko Tachiman ho Tachiman brai na wo hu sampa Electoral Ghana Limited wo mo ebo adwuma yetimi ma wo discount na Tachiman kumase kwantempo no so ho no a wo ho eti sunyane fo mankasim Cape Coast takurade tamale aho nyina wo mutuatua Tachiman fo mo nyi number na mo frɛ 0245 9495 9495 0245 949495 na with them Electoral Ghana Limited mo na mo sene no time herbal mixture eno no TIME now the herbal ba now the mixture ba the time herbal mixture kasa time kasa herbal kasa mixture yensan ko biem kasa time kasa herbal kasa mixture o ka bo mo yen raimo time herbal mixture ya raimo time herbal mixture me ka wo sa ha Sompa 106.5 FM akra the live report if it Tachiman ebre na ya be se ekwa Tachiman akote asem bia asi wo me so makotia yakwakotia oh me Tachiman ba be wuram wonim se yakwakotia na yekoje live report efri obra no bra no de be si bia de be ba nemom me ka wo sa wo padru a ebetu malaria ase malaria ye ziba na be si usuo na wo so wo ma wo nya wo ho wo de acha busumi bia wo nya malaria sa wonum time herbal mixture duro no a wo betu ne se banche no wanyi wo hoto wonko asika ba wo nsam a na wonum oto a eno no eye demonic attack na se de obi wo ehia wo no ehia wa na kom de ba asika ba wo nsam a na afa wonum oto mesro da bi ema ho kwan nom time herbal mixture na tibidi wo bere so aba na abedi wo bere so aba na eye time herbal mixture anasa wo de da bia wo sore a ena mabatwa na mekotodwe ena me nan na mesre ena ma ha da bia wo nipadua ne ba bi tutu body pains eno so ye time herbal mixture etu ni mame ma trick bi waye adwuma woduru fia wo ba beda no a wadidi awie no na wadware awie no na wo de time herbal mixture na asi ompana no ho na wo bobi wo bowi ana wada me se wo beda te sa akoda foforo ntia no pa no sa wo sori a ahode bia wo de bekwa adwuma na nya asem ketwa eti time herbal mixture duro no yasom ena wo ye obi asa wo dwonso na wo bre we obi a wo page no wo bi wo pese ho towa and so time HH mixture and then the capsules no edem eti Dr. Tafriji a wase frɛ no e was 0244417669 0244417669 me repeat it 0244417669 na with them me kan say higher Sompa 106.5 FM Accra and ya dey hot bite kasebo no ya dey esumo ene edai Leicester Ghana Limited or the yas toothpaste and then the brush abedwa so and ebo ye chido menti yankwo hwe na yenhu ne asie enti brother Philip memo aju o awie bema na yate se bibia si ewo Tachiman enkwanhia bi na de ogina ho no wono na timi bo atentene ne a etsefata efise yem patro wada ruma ede na asi yo you ready said ya otie no kre Tachiman yo krodu e fa de fiaso de sa wo hwem pa de abayere se bayere ba Tachiman na ene na ye bi edi kan ba ansa na bayere no abusu oba bibia na ena nyumre ade se ka ba ko firim koransa besia ko Tachiman na abrante bi onso mede or be ne 30s ono so efi Tachiman na oba enti ebra oba na no enkwasa kwan no ene Tachiman kwansa kwan no ade se photo so kakra enti uhwemu a according to eyewitness no na ka na eba no na se speed kakra wom enti abrante yi ba onso tini motorbike so a se wo dodge photos ni bi na no ene one ka no ekosia wa amane so enti oni ni sia na etwena se kakra ena Africa ne begina da bia megina chesi a me report ya
wotim say esi aye ka say the abrante na otumoto so no de ahore ne kra awato ananan won se do na we aka o na nchi ani GW 5008-13 ena oni ni sia ya say police for bem say nye police won le pie dia kamisa mrante na mo ande ahwe anaka driver ni ne dia nka omo either say ko beku no ana so be ni bi bone yen so police ho na omutumi bem a oma befa eye moto no ene amu ne driver ni nyina e de ne ko eye fia so na fe so si amegina e so toyi ka so aba e ba befa eye car no e de na kwa otisa asem no e ade e ha agyen pa titru ene akwan sem ene portals e water chiman enkwanza kwan ni techima sunya kwan so nyina e ko fa sa ankwan sia e de yaban sana etie se de asem we die awreho pa wo enti motor rider no enumire ya wokọ enumire ya ne na nyina bubu ne nsa nyina bubu ye afi na otu sa brante ho men sisi so instantly ta maka ni gina na nche bia na ya awreho sem anti gina ho mu ntimi nya hwe already esi ye efi mu ntimi nya hwe me hu se modi video na ba me ye hwe driver no a ono kra ne car na nimu no ne car na nimu no kra moamoa ne car na ai ne car na sei obo windscreen ani mo bo animu and so ye na no shot nti atwe na so sa nti o wie na se wa de ma ade be se nya sei eti se driver no mo car no mu de ya empa choto aso car no de obi aho anka enze ma me ba ko e no me beto no me busa nko ntimi nkasa wa bomu wa bokusa ntimi nkasa ntimi busa ni bia o chire mu kakra bia so no ba be so agu me so na ja me twe me ho na driver ni no so dia won so police for and so no mini motorbike ni nyina fa mu ni nyina de ko se de be ya na boys mrante no wa ha tizenka anye ta police na me pie mu dia enka na me ni dia to driver ni no na ye share video na wo de bre na me hwesa bre wo ye social media platform ye Sompa 106.5 FM Accra no me hu se motor riders be bre nso ba be gina ho sa motos no so free yes ye nyina ye tie Sompa yes wo be free yes I know ya mranti o mo kuro num no e bre o mo ti asem no o mo te ya na se o mo tutu moto o mo ba and they been so much on the no because I don't know my person. Almost wonder why driving moto ni car at Shiasa. But later no realize I money and I would dodge portal so the was a DI to me. Until you be a blue hand man with Gina or more could so soon a farming community and more than so far into almost Omuna Nessa or more motorbikes, you know. Aba be gina o mo fese de niama esi Akosua esi akra ka se o mu gua bibria ye tweka no e de akọ techima ansa na meja akra no brother Philip yenim se na wo de na wo gina ho pe e na esi ye wo hye taxi driver no na wo hye motor rider no a hwana na di for so wo hye mu a se taxi driver ne yan pom so kakra because of the kwan na wonam so no wo se driver for there chamonam kwan so a ofa kwan so cha o se kwan so car na techiman car nti e kwankran sa na techiman nti bia bi se na ekuro mu ko me be ekuro no se o ye se o ma abotre kakra ebem na motor riders na honestly yam patem one motor riders no mo ahomete pa wo he accident e ko so a motor riding accident na e wo soro na nso so se be enipa ho ade na de wo so na ma se de omutia no na e se nka wunya abotre nti wo he driver na me media me dia me here na think unya abotre kakra enka unya abotre ko betia chebu abrante na akofa o how say e dey aba abrante no sha wanya mfie be yesai wode wani bu kakra yes or be in the 30s ho yes maybe early 30s yeah ayana wo busebusa na sia maye se ebia wo ye hwan o obi a waware ana krom ho no ofiri ana na bi akire no o ye tisalani okay ya fiaso kuro no ma o ye kuya na me ne obi kura din ko se na konta moto no o je so o me de hade o ya ba kuro ba wo tell moto no kura anya ne dia the police wala na be gam no je go mo so o he ti no na o so mo di pa de ko an ya be wi no na de how be bre aba if I say me me follow up na other details dia na mama chief also na konta moto former mental de emra sesia na wakowuo no brother Philip na ye kwa katia na anigye kakra wo hoba
areho aba ene de mabo akatua ne akwatia nyina bom eti medase brother Philip akire na ya san aboakache ya da sipi medase pi etiefo brother Philip ena yete ne nka no tachiman enumre ya na wogina ho ena nkwanhye bi siye taxi driver bi aka wode abo motor rider amunum wa na yese ne nan nyina abne ne nsa nyina tutututu amwa frim enya police fo ne pie ho ntam dia ena nanka dipa ena ebeye driver no na wo kaka no nenso police fo afa no ede ne kɔ ena nipa no mo teka mu de bibia anye wo mo omanyo mutima didim no mom ayam hyehyɛ kakra ena ebe mo meka wo sɛ kase boy wutie efri Sompa 106.5 FM Accra Leicester Ghana Limited de Yan Street Paste abadwa so enumre no num pa mu kase bo eno no midima for Herbal Center ka ho bi Electoral Ghana Limited de boy chidom ena Time Herbal Center nso omo eje ababa na ye home so ye wie ya na ye de aka nyina ato so Bite and was one a Ghana the mama de at was so at Yamawono. Na Ghana Police Service one more at Yababa to Jaya watcher say Omanjo. Homo war afashaya nanwa dana koso wi akire hurukasam koso a enipa miensa wonam so ati nanano wonse adro afoforo bi eprepraye no nyame ya dom ama posifo akire nipa bi ewo ho na abrante ye friend se Newton Alote ana ye kasai Ghana Police Service akire se wamabon mode pa ama ene wonmo sa kwakoso abrante ni mu a wo aposifo akache na wo mo kire se na wo machi nkura wonma na wo mo bompempa sanse won munya tip of bi sa abrante ne dansoman last stop one mo an wo enti won mo hyase se wo mu di ne nte na won mo hwe ba bi pote pa ya che se wo bekọ na ampani ampani nuane pa ebra posifo didi mu abese ahomache don koso no na won mo kọto abrante friend se Newton Alote yi a ye ka ne ho asemi na ene ye ka sai de won betumi akansi su dua na won mo kyerem se wo Ghana Police Service won makache ewo enkramantemu a wo boa amanhwehwemu mapa enso atumi akoso ye papa nam so nti wo mo ka de akyerɛ omanfo nyina se ewo bia enya botoye mu sansan ye ka kono de wo mo wogidie wo arehwemu mapa se anche aposifo nsa beso nkae ne nyina mu na fe emra no ane won mo di se ne se na efata ane ma yentumrika na fe yenkwa santimantemu afa ho eno nso yekọ atwema nwabiaja atifi municipal na ehọ no nkwanhia we ya esi no nye sekai no na wonya nkwanhia te se de esi ewofia so afa ho no na mom we no wobi hyeda se wo han uber driver ede na akọ baabi na wieye no na wokokoto ne so yire ewa akwantimfi twe ne so sekan a woje ne kai firi ne nsem na we ya ye kan no Uber near Toyota Vitibia, registration number AS 7104-22. Na Kwadwantwe Steven, one dani no, onye mfinhia be seduasa. Sade mu nsamotie na yakeka wasono pa te sade ali wo so na ntwedam ewo na nkwase. Sade tie no. Yene aba abedu, wono ene nani semu a obetimi abo amane. Ba amadwo Sompa FM. Na Uber driver Kwadwantwe Steven eba ne sen. Apa mama na wase na memfa omra asantimantem na menkase ene adehye wo atwemanwo diaja eye north mensimu ewa asantimantem mu ene o kase o man chiasem de ni nyina ne se abranche efe Steven Kwadwantwe a wenye mfie be se ebiasa eko na bia nice wo oye Uber driver na je se Uber for de wa woni se obi egina ba bi na so opentem fa de a ene Uber for ya na obefrom ne se wonam kwamu a wonya akọ se obi airtem na ordinary for Abrepo junction ene barakesi na no obi bisa se na Abrepo junction ne barakesi nke mu wa dodo nanso aja ni ko pe bibia na mbe den na nam nti oje pene na okoye oduru wo na se abranche no ejina ho a ofrot na kai mu ana je se omo ko nyina omu didi nkomo unim se if Abrepo junction so eko barakesi bi imu wakakra na nso sabre na nyumbre be se no wotwe
ekɔ no no nice so ne no nkono so nti no na ɛsɛ ade asan ne sa ayo sinti abranche eye kodwantwi eje tene so ne abranche nam kwan so mo ko na na um koduru ba kese promu wo no kire so wo kan ba kese nyame adom de wa besi nti ma menhwe kai wo se me de wo na ese tue ma de ma me na menko na abranche ko peja na ni se ono owo new site ni se wo san bo akire edna to aso ko new site ho eje wo na de na juru ba kese de wo so wo no fa de ma no ene se kwan mu a wo afiri ba kese wo mu wura new site no ena abranche etwen eye sekan eye ekajami aka sekan yankasa brantan yi bi wo twifiri ne finche mu ho sai se ne ho no de atade aguso ene ne abranche uber driver esra so ta uko Facebook a do se mfonyin no eda ho a etepe etwagu obi kan twa ne sra ho ana ese na enya agro na uber driver e cheze ohu ni oye ne ho nti oye no oye sa ye na wo ye ni sei cheze ni nsa odi kwesi ani mu no na wasan di ate ho tumu se watwitwa nie pa wasan di kura wo ne fe a me no ka se na abranche ne buta nyina ne fe ode eye richi obeje free eye uber driver ni sem na ode adwane sisi am no ka se die abranche no ne target no wanya achieve at so ode eye rate no Toyota Vet and registration number eye AS 7104-22 watumi anya kwan ede car no adwane a abranche eye kamokodwantwi ono so ebremu owo ofenso abanya asabia wo je na ayarehwe me no ka say police for afrasi a omo ye rehwemu a eye enu ama oye ka ewura kura no me ni di nkomo kire mu se ka yi kura no wode ma abranche na watwumi enu kura amaye chese esifie onye obi ma na fa anya duma eni so obi bi abranche hu adanse e kire no a wode ka yi ma no se ni on fa anya uba akra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abranteɛ bɛnya biribi atɔdeɛ na kaa no nso esi wɔ kwanti no ɔno nso bɛnya ne mfa so kakra wɔ so ɔde ma abranteɛ yi a kyɛ sɛ na wɔtwe mmienu kora ma ya wakɔ akɔhyia na kɔ ahyia sɛ yi nanso anika sɛm ɛwɔ mu sɛ apam abranteɛ no me ne wo kasa yi ɔnti nana no wɔ nseɛ do ɔwɔ ne nkwa a kyɛ sɛ ayaresafoɔ ɛhwɛ sɛ ɔmbɛsa ne yare a videos no bi kora a wɔatumi sɛ yɛapempam ne kuro no kama just also a word in a yarish. Now, so many no, no much less, Omokoye, police case, a Bushay, police station, police before, any DHR, almost has a Guru, a branch no, KODIE sign it up on the same one. What sign at the car no, at the Johnny, and just so desire, yeah, Barricade, a match about Barricade, a Chumanga Diaja, a year north, Melsimuno, near Estu, now what you any as Pakra. Mo eno ama ne ekosoafo ani di akire kwapem se wo mbeso ne panchi nti ehonsem eno no ba bedu na yekọ ne nchen atwema nwa biaja tifi municipal balkese ayrohoso ma asie no awosere toa ansem no aso na anana Ghana mampanyi yera tontomani mahama ejina article 146/9 Ghana yamamra ya de ye adwuma so eye Sir Chief Justice her ladyship Mama Justice eye Gertrude Arabe Sabasaki Tokonu mama na wonfiri akonya so ne nyina no eye krata ya mampanyi de piedwa na yera Felix ofosu kwa chenensa ehyasie na wo kyerem se na wu hwemu a eku awodo ya mampanyi de pa ye baanum abedwokuo ya wo pa ye se warmu nya hwehwemu fanfa petition awodo bi a Ghana de hye nipa makomakomiensa edebada mampanyi no na sene ho akwakonya yie pa asanse na ana petition no emu report nyina ekuo no adipi adwa na sene ne mu nsem akwakoye na akwakoye pinson na ye kwa homa no so na ye kwakodi enkomo ye ne yewura kwaku ansansare mrebi atwam no ye director adema Ghana School of Law ne ye bisa ne se anyambia no Ghana mra no eka sei ya mana ko wiese wobanye kase mu adwo Sompa so nie yo me jinso mi ni aba na ya da senso se abra ni abra nyina ye bo pruma woje yenso na wadawro ma anumre ye fra wa ye boko awia ne mu ho ne ye hu sa Ghana mampanyi krata piedwa ye Felix kwacho fosu nsa ahyase no obo amane Sir Chief Justice afedi ajebo eje nya ba beduru de Ghana fo birum susu ye
de ne bi no mo hwehwe se enyini mfiri wo no afedi yayi no kura ade afira konya so a eno ye committee amampanyini power ye wo reporter wo mo ade apiedwa asem ye beka na se aye jaso dodo ana na kwan so ananam no amamra ni mu yo me da was me da tie for so ate empe ne kwan so ano na ebi wo ana ye dia yesre eni se ye jabo se jaba e be ma na konya transfer ma ni nsuo e ma no brace wi na we de jaba ye na e no de amane no etu dwa ya ma no brace ni ho na empe na ende say next time no eja ba na bon ejebo on transit na ye man of ratio na on you the coma anta na mum eno ntrete wa fom eja transit na mum ekonya no tia kakra okay enti wase no sane esibi ko ya na wokra wo kire mu se wo senke ma ne bresuo na se wo senka wonya bra kakra no so report yi anya hwe kura ko behwe mu ni ade no we no ya mamra no ya beka na se enchi a wo kwa biya so sane gidigidi mu amampanyi ede kra ta pie dwai mra na ngaba de enchi a o pa kire se ona wo na juma so they say ebinun ko juma wo mu da no o patches ona ofi yiwa ko Japan ko Singapore ba won mresa na e report bre na o aka say na report no so on by executive summary intenya ade a o kan ni nyina ba executive summary emrano say the committee no they recommend say ye remove CJ na so diso on to me nka say oni so ho no say say yin na dia o say na ye jabo na me ma top anu aben kwada no nti no metwen na obi aba na me dia ma na ebi o agora na panu no di no na ankoye de biom enti preko nam ye di ne show enti za no kwase enti aba na say we ka no tew enu anu no na ya radio bi o ye teme hunu sane ye dada nyina ye tete sa aban se sande free so a afei ebewie chene ni pa binum da krata ba wetere bo wana mampanyin wo yi sa nipa na free ho ane ade no ankame ye se eya yensen na ho ye etwa esabi de ato ho sa mampanyin bia batena konya so a report o manfo de beba ade afa aban mu nipa bi hunu wo se yi sa nipa free wana eno de say yem party for na ede sa problem yi eba omanum na ye be sere yem fa we enye otuanhu bi isese ano amanfo kasa etia yeyi we ba yeyi we no enti no se isese a omampanyin dada kufo otiase omampanyin dada nanado otiase ansana omampanyin a ozu sesi a ono so say won betumi ene impanyinfo bi ehia na won hwe nia say ye na omanum bejo na yeja ema party no na we ba o say many we ntumi nye adwuma na we ba many we ntumi nye adwuma no na edi problem ba na we nyina no won nia metumi aka won ha ni say over committee chairman or say they did their work without fear or favor, ill will or affection, and they made their recommendation in similar tone. In the woman there, Oman Binkum and Oman Jenifa, Omosha Emrano. Emrano say, so by their board chief justice, no, any crime dia. You know, feel na emu before from right. Okay. The unique one to there. Then the my president only revoke. Na constitution, you know, my committee no quite say. One recommended say president revoke. Are there back up near the man and say one recommended whether the chief justice ought to be removed. Not that there. And see, leeway be anywhere. Get the man in reporter one the bebano. Oh, we yeshemwa
merit be any. And we do not recommend the removal of the Chief Justice. We actually we merit home, so we recommend the removal of the Chief Justice. Yo, na yera yeja wa mu akokora no yehu se Mama Gertrude wade asemi koda international court ma ECOWAS krampo wo yasanka won mu nsom no mu nka bi ma no akoba ne sei no amampanyina gina article 146/9 so a wade aka sei no obetimi asetu anamo ne biem ana apem hayai obetimi akoba bibia opeso oko na mom yebebisa yan se okwa eden ne be free mo aba yen constitution govern Ghana na yen constitution ye say be CJ and be yen president dey ana say impeach vice president na constitution no ma ho kwan say ko was form mu the Bar Council of England and Wales mu Russia form mu Nigeria form mu there be a sovereign nation and yen constitution yen constitution na ECOWAS Human Rights Commission no mu ni ho ECOWAS court no mu nka ho bi Bar Council no mu nka ho bi yen na as a sovereign people of a sovereign nation it is a oshe na akoso no mi yi nyina na yen we constitution na ubehu preamble no say we the people of Ghana. We the people of Ghana, no, ECOWAS form Kahu, Bar Council of England, ni Wales and Kahu, Russia form Kahu, South Africa form Kahu. We the people of Ghana, and say, yeah, Mammy Tokonu, Efa Sakesi, Edeko, Sabita Frache, so court or cry, Bibia Niwa, so Betimiaka, if he said, so say. The voice of the people is the voice of God. The voice of the people is the voice of God. And he said, my survey, now I say 53%. Any President Mahama, again, Chief Justice, no, on qua. The cost robber form, we the people, Omaka, so can say, me call way no enkosi baby a yero kokwa sasare yada se eno brand wadaji a wanyame enumre atenso me da se pa I was young na kasa ye former director at the Ghana School of Law yero kwaku ansa asare ene yete se na wo boy mu nchiremu anai Ghana mampanyi yera John Dramani Mahama Ghana mamraya wajina so ama Chief Justice Mama Gertrude Araba Esabasaki tokunu watrase enyade efine dekro oye Chief Justice ebiem no ene saasemi ho ena kane Attorney General bedi akire yera Joseph Dindio konso akasade afa ho se akokoba ni se no yantimi anyansakramu ewo yamamra ne nchiama ne mu a ene na yakamma minka bi no ni wo kwanso na asie na bra wo kasa no sansemi onyadaje ne sompansa ntwerofo ene di ho nkomo enti yewura Joseph Dindiok Penka ana wo chese se wo hwa mame Araba Esaba Tokunu Chief Justice ho a wo ma ho no na say obi e ka bi na we age edi law ene enim law every law for na wo mu nim mra di mra edware mra sra mra no wote mra se no wo mu ne betimi a kirekirim amayate ase enje say be se court da ho abobo ende ebi be kana wa na yetie no wa wo say edu ba bi kura no ebi de Chief Justice die etoto abato commission so de ho nenso on de ka say esono Chief Justice and the Suna Battle Commissar, the entire work can say Chief Justice no arm of government a buying and sabi esanase ya buama or what toto and this commissioner no nenso ni nyina no sade wo mu si tasetase no na wo mo ekekambo mu no we no akwakwa ese bisipa
any Queen Mahaban. Yeah, Tassin Benin long life and putting the nation together. It will be repeated. When a president from a different political party comes up in future, there will definitely be a process filed. However frivolous it is, Council of State will determine that there's a prima facie case. The president will then go ahead and form a committee. The committee will bring the recommendations. The Chief Justice will be removed. That is the danger. If we don't, what has happened today will be the beginning of the death of our democracy. And I am telling you, God giving us long life. And no, Yera Joseph Panka Dindiok, Kane Deputy Attorney General, and I say, Wakasa, FI democracy, Niwu Kwanswa, SC, and was say, said ye said the Toto, and a battle commissar Hono, and so what the Echo School say. And no, Deputy former Attorney General, Yera Joseph Dindiok, Panka, and na wotu yemfo no. I was sure you twa and some no aso. Na Yera Felix Ofosu kwachi. Wano anakasa adema abaino. Na ekwoba na saya sebre wobia kanadie na wobia kanadie echire mu sasa mampanyi Yera John Dramani Mahama korampo no wo hwemu a ase ware no entantam sododo ahohare so na sesia enioma ayaje gu no wapanyi pa no ekasai ene nsemtrofo adi nkomo adi afa ho ena wachire mu se Ghana mampanyi Yera John Dramani Mahama de wanyamfom so ba bia na eye mampanyi na sade ne dwumadie se bibia chese ya ene wapa nwa bejoku a wamakoye mu yihwemu no wono so de report no sane etie ebetuja under Article 146. And since March this year, the president has strictly adhered to the constitutional tenets and has done everything in consonance with constitutional provision. So it must be emphasized that we have arrived at this juncture because of what the constitution says and not necessarily what the president believes. Well, the committee recommended the removal of the chief justice. Article 146 also does not permit disclosure of the proceedings of the committee. The chief justice has been written by the president through his secretary, and the basis upon which the committee arrived at the decision has been communicated clearly to her. Na anochi no baba trose reno Yera John Dramani Mahama I want to mean kase committee no de omode baye no enya honom no beka akọ wo kan be ebiama maame Gertrude anasempo committee no de no wo ka bidiama wasesane mra no tie no e wo so de to sane baye a wo kina bi no won konkobu attention. The point is that the committee presented a report. Several hours passed before a statement was issued. You see, the president cannot take a position either in favor of or against the recommendation of the committee. So what the president needs to acquaint himself with is the recommendation, whether or not the chief justice should be removed or maintained in office. And once it is clearly written in black and white in the report presented, that is the I was sure where Yera Felix Ofosu kwachi wano ekasade magana mampanyi. Na abankese mu hwa ne yefiri mampanin John Dramani Mahama wo firi Japan ne Singapore ba yi ana wone na pamfo no bi edi nkomo no wo be chese we de Ghana fo wo mo de mandate no ana akonwa no ema akiniye no enye se bi awia na ebo won no so wo mekata won so keke na emom e wa adwen pontra se babia Ghana e pempem kono e wo se wo mo reset enti reset agenda no sei wohwenante a wonante ye ne nkomo afiri mu aba afei na wo sete ade no amana ye adwuma. At the core of the reset agenda lies the imperative of work, dignified, meaningful and sustainable employment. And so initiatives such as the 24-hour economy, the Women's Development Bank, the Agri-Reset Program and youth apprenticeship schemes are all currently underway. And yet their success depends on the partnerships you cultivate abroad, the capital, the technology, the markets, and the knowledge we attract. Or Washington. For this reason, economic diplomacy is now the cornerstone of Ghana's foreign policy. Missions must evolve into hubs of economic engagement, facilitating trade, attracting investments, and promoting innovation. Research, say dear, asatia no. Na nomu ena 25 economy ena fe Women Development Bank mo ene enyumu a wo mo anu anu chencheren e matimamufo anya biye no ebe pie efirim
Na wasofo ya wɔhwɛ mama ho nsɛm so yira Samuel okugyeto ablakwa anso ɛbɔ amane na wɔpanyipa no de ato dwa ya wɔkyerɛ mu sɛ ɛnkyɛ kora Ghana aban yɛbɛkɔ na yakɔ akosi atena yɛkaseɛ pa ya ɛno no ɛbɛkɔ so wɔ America mamu na atumi aboa san yɛbɛya aban no hyehyɛ bia na nam otuo ɛna nneɛma wodɔ yɛ ɔde bɛgu akwan mu fa no visa gye ne adeɛ ho no Ghana fo yɛ ho bɛtumi ahenha yɛ na ebra yira Samuel okugyeto ablakwa wɔkasa no ana wɔba bɛkyerɛm sɛ wɛre nyina no ayɛ nhyehyɛ pa ɛyɛ anamotuo pa na wɔhyɛ Ghana fo nyina bɔ sɛ bɛkɔ so atuam na atumi aboa sane yɛbɛyɛ wɔ man no wankasa sane yɛpɛ sɛ yɛhyehyɛ nneɛma sibi fa no ɛbɛtumi agyina mu saa yɛtoa nsɛm no ɛso yɛtoa so a ɛne na nhyiamudie kɛse a ɛkɔɔ so ma mampanin kasa aseɛ ɛkyerɛ envoy no nhyehyɛ a yɛda apono so no aseɛ pɛɛ nso na ɛnkran wɔhempɔn a wɔtua no gamanche ken tekitie kuturu ya ɔtɔso mienu na wɔ aseɛ bi na ɛhɔ no wɔde to envoy n'anim sɛ wɔn mmoa paa ma ɛba te sɛ bibiman mu yɛ nante a nneɛma ntotɔ yie titiri ne yɛ visa sɛm na yakɔ ne aba ne yɛdwadie atumi agyina yie. Let us fully implement visa regimes that will make Africa a more common home for all Africans. This is an indispensable part of our Pan-African agenda. Let us insist on reciprocal agreements, arrangements, particularly in the areas of immigration requirements, timelines, fees and charges of embassies in processing of visas. Reciprocity is a cardinal principle in diplomatic relations. We must adopt a more efficient and sustainable systems of payment of school fees for government-sponsored students abroad, as many of them now face major challenges. Furthermore, I encourage the ministry to give a greater focus to cultural diplomacy. Eno eye ken teki tieku true. Ya wotoso mienu gamanche no we eye ahoboabo a wo mo ye ede ahye Pan-African fa no ase nkomo na ebipie Dr. Kasiela Tofo Senior Ghana photo samfo no woba amane yi wasese se pa wo hwemu a ebibiman eka emene ye pa no kwasem enu nti amada no da nyina lala sulala ne yakoye ewo nkrofo maman so amada no da nyina no ebibiman ye ntumi empagya ye mu nam so nti opanye pande atodwa ya watro se ebre na wiedu se ebibiman ye tena se ye hwe anuama bi ye titiru ya mamara no ekwan ye fa so ye bo siesi bi fa ene ye hyehye awodo bi a ewo se ye twarodo no atogu sasere no si etimi ye na sana boa ama bibiman Ghana man ka ho bie yaka ya yade no aso betumi atiamaye. Also because we are going too expensive. Why should African countries borrow so expensive as compared to HPS in other parts of the world? Why should it be? Why should the risk premium for African countries be so different from Europe, America, and other parts of the world? I was your way, Ayoma Ghana photo sam for Dr. Kasiel Ato Forsen. Afe yanko Ghana Water Company Limited one mabobo na penny kwankyerefo wada Ghana Water Limited ano era Adamuta Wakilu wose na no enkomo bi koso ya yewure futumra sebadwani wasan Alexander Afanyomake wotro krata wasanada na etoso dadunu e kire se ne mpasua so ensu asoto amatimamufo yade kolera ene emu typhoid nyina atweneti ena yewura Adam Munta Wakilu se wono a wababeye kane board chairman pa no wo bibi e wo water company no wantimi amisa mpanimfo no fitin ya wakasa wanka ne ye na enya nokre. This is the Winnipeg Headworks. As part of visits to headworks and stations, today I'm here to inspect the headworks, know how production has been and also the challenges they are facing. But today's visit here is more significant because the board chairman of Ghana Water and the MP. Afe wase baby a wokyerɛkyerɛ na kaso ade nom ne ho ahwan kora ho nya ne mpasua so data na wo ka no data no ni.
The Winneba headwork produces 9,700 cubic meters of water, and there hadn't been any interruption for about 6 hours, a full day, 2 days, 3 days. Ghana Water, wherever we have interruption, we always inform our customers. So if you look at the data, it doesn't support the claim he made. And former board chairman of Ghana Water Limited, he should have consulted the management of. Yewrada muta wakilu no. Yenyina Ghana Water ensuo no so. Na yempensu no momra. Yeba de aka ekire de beto also. Medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enucrotrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas toothpaste mo ahodo, and the brush abedwa so abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo Herbal Clinic Accra. Anu won't here, passengers the gumi kai mu, e ho na dodo na ekro. Hey, enisa Accra ne pote be demo. Ani ye demo ampa. They say there, edutwam Atlantic International University, America memu, about Dr. Edujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Nin send be 2 months and 8 years cano. Miss me connection and shed down Koye, na a sakakra. To say what Peggy Mama or the bem connection. What about the crow? Stroke on so dear, or found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244-774-282. Number 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. Kweku, minim sawa she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on but TV, Emma Aketiapa. Amakatia Pampa, the Shama Damunina Moses, so much a year to us sooner. Aquatiaba election, the moons and summer and Yatri. Yan Senyami Adma watching other as Ampire Beja, Ewo Aquatiaba to Ampeso, so when you to Quasem Nemum, where a Charawa General Charama Jennifer Cokrumutico Tim, Nipa, don't want Nipa Panasam was so, so one mum Nebabua, our Aquatiaba to Ampeso, so a moon some year came the Electoral Commissar Diapa, was a one my Bibia Crowdada, Yanyami Adma watching one Bashe Amanio Makoye. And I'm so I'm Eastern Regional Director at my Electoral Commissioner Ora John appear for one and central for Eddie Hong Komosi. After the challenge, everything is set, everything is ready.
security is superb. Even they have a mobile prison van, so that if somebody comes and behave, the person will be in prison. So everything is set. At the moment, there's no challenge, and we are not expecting any challenge because we've done our homework very well. Once they should come out in their numbers to vote. Once they are registered voters, it is because of them that we are here. So they should come out in their numbers to vote. They should not be afraid. The security people here are here to protect them. So they should not be afraid. They should come out in their numbers. And then those coming from outside, it is like with their people who are voting. So they should. I was your way, Electoral Commission. Our Eastern Regional Director, Adema Wanamora John, appear before any tuning king. And no, and I quit Yahwa, Deputy National Organizer, Edema NPP Amanyukuno, Urakris Asamoah. For God and countries who are no Professor Kwamna Buchi Dim Common Wabeche said, a Dutchna, about 20 in Uncle Sonabuano, and Tessa, Ura and Eskumi, Nesamai, Ebeche Womo Betuetiano. Yen na ye wa kutia ye tia asie san say sa papa we onyo obi a betimi aye den attract no because omo former MP no ono no ni NSKumi akonwa ho ono no be fa wo say boa me na nkoji akonwa no obe fa utia wo ka udi skani we wasan so afa ni afi de ono no akoko asan di de ofi say ono no fi say ene dia no ni passe no ye de no bo man oye musuo ni pa de na lisi for de no ba no oye musuo ya for ye mistake e vote mana e ka chemo say NSKumi sun bet yo NSKumi ni sun bet yo mo yie pa enti akwatia ho no ye begina ho afro paraglide ne bi na yakwa amano ne ye kwa Afghanistan mamu asase awo so akasa ma meka se nipa wo moti nananum wonse do no Afghanistan wono mu a ebua atorenche mu enennamu a wo montase ye kura nipa ha nwotwe eni dumienu de wo mu nyina atim kaja woti nananum wonse do emum pimienu ahanwotwe ne du nsonso wo mo prepra na eno ena Zabihullah Majid wono ene kasa de ma aba no Afghanistan wo bo ho amane a kire se we de se wo ka hospital ni pe gu ho nnuane niema wono mu hia nya asam ketwa na nso ni nyina mu no we ye atore nchema esompa abu wo mapre wo mo e ka won kese pa eye kunafo eno achi na ngaha ehon so e ka wo mo ana na man ne Nuristan nyina eka wo no mpa na afi panje ehon so eka wo mo na US for ehwe wiem ehwe asase ase asi we say ekwa asase no be say says earthquake strike nje say ewura pa ye no so amadodo na akura amem na we ya wo kan no ewom sa Afghanistan na asi na so ewo so ye Pakistan ene India fa ba bi nso no wo mo amfa wo ho ani I was your worst on here, China. Now you're the somewhere to buy any SCA. Now, I found our video in what day at Sompa 106.5. Am I and Crabber Tower door ye war my canna? One winner far, and somewhere to buy any dear Democratino be a sir Ghana man penny. You're Rajon Dramani Mahama Genetica 146/9. So, at your Chief Justice, you know, Infra Kunyasu. And now, what's also a Gina Simpius Wakasa reset agenda no? Wotu kwambe waresete na yewra Felix ofosukwache anso ababe chirechirem wasema mpanyini yira wayi Chief Justice afri wono no womni hutumi bia sansam wani kwanse ba montenso womba be chirechirem na Uber driver bi nso woma kotwitwa no e wo barekese bi o han no asa agire ka afri ne nsem na be ka wen mon ya bobo ne nyina no Afghanistan so yewura ho na asase wo so ya asi ho ya kofa edebram wo ya ne ya betena se ma Leicester Company Limited wo so ya sene medimafo aba center wono so ade Dr. Time da so eta ya chi afei Electoral Ghana Limited was home appliances ne nchana abenya be dia free time aba mixture and in the capsules and so eka ho kase boy for 93.1 asante wantem kropo kumase ayiko afabi and ewo 100.9 ada
Adanfo Radio Paris France Abuchimemu Takwaya 101.1 Takrade 103.3 Woko Tachimana Ano Aye 106.1 Sunyane 98.9 and Kwanza 90.7 Doma 101.3 e wana mnyina anaka sebono echegu manka simu aye Kingdom 106.1 ya chaseni ya demo live na Facebook messages kakra ya modia no yenhwe na yankenkan kakra emfa emamo kwa mensa pila 2 waso wohwe pa efri akwatia na Honorable Solomon Asomadu na wonim se obewinie na na hwia mo aboaten anso die ni wose nyame yatom a NPP amanyoko bedi nkunimu o yedase yansan ko biemu Akosa Emmanuel say good evening Sompa 106.5 Accra nyame won hira mo papa ma Akosua Agyeiwaa anafei apam ne mwoche apam dada enanumre nkranza enode ni die free Rahim Rankin waso wache nyina wo hwe free Kintampo anafei Samuel Kojo Owusu was hello good evening na wode ne nchi akase ema ma Kathleen afeku ochia ne yie papa na nana mensa ke Obafos wase akwatia ezede babia aye blue Samuel Jomo anso die ni wase Sompa news papa edamu nyina moase edamuase na Theo Bans anso die ni wase adanfo pa media Paris France abuchimemu no hwe ye edifri edamuase damuase ye no yabetena se kenkan yeyi ayeme Akosua Agyeiwaa kwade aboaten mene Triple A mine Ejapia apam dada Yadamase amamonitia adeshe